Sada ćemo vidjeti kako izgleda unutra. Pogledajte. Presočno. Zdravo dragi moji, u današnjem videu pripremamo sultan kebab. Da vidimo kako to ide. Prvo ćemo isjeckati piletinu na jedne sitnije kockice. Prvo stavljamo luk koji ćemo propržiti dok ne dobije onu staklastu finu boju. I sada ćemo ubaciti piletinu koju smo isjekli i propržiti je zajedno s ovim lukom. Kuhaj, Lali, kuhaj. Znači malo pobiberite, posolite i propržite piletinu. Nemojte je prepržavati, dakle dovoljno je da piletina promijeni svoju boju. Sada ćemo dodati šampinjone. Nekih 200 grama šampinjona ubacujemo. I to ćemo samo 2-3 puta dakle prepržiti. Ovo što u pozadini čujete moja ćerka koja također kuha sa mnom. Ja sam kupila već nasickane ove šampinjone jer nije bilo drugih. A iskreno volim kad ih ja sama izrežem po svom ćefu, ali hajde ni ovi nisu loši. Ubacit ćemo vrhnju za kuhanje. Oko 200 ml i staviti malo vegeti. Vratit ćemo samo 1 minuticu da se još malo ukrčka i smjesa za sultan kebab je gotova. Napravili smo smjesu od vode i ulja, dakle 1/3 ulja i 2/3 vode. Ja to stavljam sve od prilike, možete i vi. Treba će vam jedna ovako mala zdjelica, možete i veću kako vi volite. I nju ćemo malo pouljiti. Ja sam jufku od pola kile, dakle uzela i prerezala je na pola. Zapravo ću trebati na četvrtine i sad ću to da uradim. Eto ga. I sada ćemo stavljati 3 jufke jednu za drugu. Dakle, gledajte tako da namjestite da sa svih strana napravite kao gnijezdo. Dakle, jednu ako ste ovako stavili, drugu morate popriječno. I sada sa ove druge strane stavljamo sljedeću jufku.
sada ide još jedna jufka, isto sa druge strane. I u ovu jufku sada stavljamo smjesu koju smo dakle pripremili za sultan kebab. Sad ću vam pokazati kako. Dakle, smjesu koju smo pripremili, punimo dakle ovaj sultan kebab, stavimo ovako jednu kaškicu, pa stavimo malo narendanog sira, pa onda opet stavimo ovu smjesu. I završimo sa rendanim sirom. I sada samo preklopimo. Dakle, preklopimo. Ovako. Vi možete ovako i između staviti ove smjese da se to lijepo zalijepi, što bi ja rekla. Vi dakle ovaj sultan kebab možete stavljati povrće koje apsolutno želite. Ja sam izabrala da to bude ovo. Vi možete staviti papriku, paradajz, mrkvu, grašak, šta volite. I kada smo napravili ovaj mali paketić, prevrnemo i stavljamo u tepsiju za pečenje. I tako radimo sljedećih koliko komada budemo imali. I sada ćemo peći ovaj sultan kebab nekih 20 do 25 minuta u zavisnosti koliko je jaka vaša rjerna. Ja sam stavila ventilator, 250 stepeni je već zagrijano, tako da će to jako brzo biti gotovo. I negdje ćete 5 minuta prije kraja pečenja zaliti vrhnjem i dodati malo topivog sira i samo pustiti da se zapeče, to jest da se razlije onaj sir nekih 2-3 minute. I ova naš sultan kebab je pečen po svemu sudeći. Pogledajte kako divno izgleda. I dakle ja ću sad po ovome staviti samo još malo vrhnja za kuhanje. Malo, ne morate pretjerivati, koliko vam je ostalo, znači malo. I stavljamo malo sira i vraćamo samo minuticu dvije u rjernu da se istopi i to je to.
Sada ćemo vidjeti kako izgleda unutra. Pogledajte. Presočno. Ma divno. Sir se rastopio. Fenomenalno.